U ovom kraju tradicionalnih zanata zadržao se i najstariji, grnčarstvo. U selu Demiševcima vidjeli smo i najstariji tip lončarskog kola, čigroliki kotur od trešnjevog ili kruškovog drveta koji se nasadi na drenov klin i vrti. Takav se valjda upotrebljavao i pre nekoliko milenijuma. Bego Okčić je jedan od trojice majstora lončara koji još rade u selu, a bilo ih je nekad 20, jer u Demiševcima ima dobre gline, pa je samo trebalo iz sane doneti pesak ili, kako ovdje kažu, kum, koji mešaju s njim. Otkako je lončari gline novog interesenta, upotrebljavaju je u fabrici keramičkih pločica u sanskom predgrađu selu Husimovcima. Kamengrad je nadaleko poznat po zanatlijama koji izrađuju predmete od drveta. Kad u ovom selu ispod srednjovekovne tvrđave susretnete ljude kako nose svežanj pruća, nemojte misliti da je za ogrev. Upotrebit će ga za ogradu ili izradu sepeta. Od sveža leskova pruća Abid Mulali će za 2 sata, ne računajući sečenje i pripremu drveta, isplesti sepet. Zanimljivo je da se ovaj koš koji se danas upotrebljava za nošenje na leđima, obično kukuruza u klipu, ovdje zove rudnjak. To nesumnjivo dolazi otuda što se ovim krajevima gvozdena ruda nekad kopala u vertikalnim jamama i gore izvlačila u ovakvim sepetima. Sefići iz Kamengrada specijalizovali se za izradu kaca, čabrica za sir i kajmak ili kišeljenje paprika, koje rade od čamovine i pasuju drvim obručem. To je prava mala industrija. Njihove kace mogli ste jesenas kupiti na pijacama u Sanskom mostu, Ključu, Prijedoru i Banja Luci po ceni od 50 do 100 dinara. Među kamengradskim zanatlijama utisak najveštijih majstora ostavljaju Hodžići, otac i sin. Njihova radionica je u polumračnoj podrumskoj prostoriji. Vahid Hodžić zapanjujućom brzinom od komada drveta, javora, gloga ili brekinje, formira drvenu kašiku koju onda samo nožem doradi. U stvari za njega je najteži deo posla bio prethodni postupak prepariranja drveta naizmješnim sušenjem i kišeljenjem. Njegov otac Ibrahim od istog takvog drveta pravi viljuške. Komplet viljuška sa kašikom prodaje se kao suvenir, ali odlično može da posluži kao pribor za salatu. Jednu ovakvu viljušku preprodavcu u gradu Hodžići prodaju za 6 do 7 dinara. U Kamengradu, kao u ostalom i u drugim selima u ovom kraju, često susretnete žene koje nose na glavi labilan teret kao što su testija s vodom ili tikva, ili tešku zdelu s ručkom za radnike na polju. Verovatno je to doprinelo da su žene ovdje prave kao strela. Na visokoj